uvumilivu. Najua wengi zaidi kati yenu wameshindwa kuvumilia na wakatoroka. Nawaza hao ni wajinga, lakini nawaza kama najua ambaye kama waleta watarudi hapo, ndio hivyo. Twongeye kubahereza ikaze nanone inshuti bakunzi b'ibiganiro Ingabo TV bagezaho uyu munsi, ariko nifuje ko twakisa ku mateka kandi akantu ku kandi kuri General Sultani Makenga uyoboye umutwe wa M23 wabaye n'umwe mu ngabo zikomeye igisirikare cy'u Rwanda. Nababwira ko kandi ingabo z'u Burundi simufugukwe, hiza Kongo simufugukwe, nta wundi ni General Sultani Makenga ya Kongo. Tunakubaliana? Mstoki hapa fika huku mfanye tofauti na uyu ni mugabo ki? Reka mbaze nise kuri aka kantu gato. Umutwe wa M23 urwanira mu mashyamba ya Lady Congo wongeye kubura uyoboye n'umwe mu basirikare b'abahanga mu mirwanire, gutegura urugamba ndetse no gutega agaca umwanzi. Akaba yaranatojwe mu gisirikare cy'u Rwanda. General Sultani Makenga yavutse tariki ya 25 Ukuboza agana mu 1973, avukira i Masisi ariko yakuriye mu Majyaruguru ya Bwito muri Rucuru, ahara ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, abenshi ariko bamuvugukwe. Makenga kandi icyo wamenya, yinjiye mu ngabo za RPF mu myaka ya mbere yahagana mu 1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga. Yarumwe kandi mu basirikare bafite ubunararibonye mu gutega agaca umwanzi, nk'uko bamwe mu bakoranye nawe ku rugamba babitangaje baramutinyaga kakahava. Mu ngabo z'u Rwanda yahakuye ipeti rya Serija, yarumwe rwose ndetse mu gutanga umusazo wo hejuru mu rugamba rwo kubohora u Rwanda mu ngabo ziyunze na RPF ziturutse muri DRC Congo. Uyu ni mugabo ki ko yagiye agakuruza amahanga, ko yagiye agatuma benshi bamukundira ubutwari bwe ndetse n'uburyo ki afite utuntu yikorera iyo ageze ku rugamba. Navuga ko yagiye agahungabanya ibigiye bitandukanye mu rugamba, akagenda atera benshi ubwoba mu kumubura ndetse no kumva ibikorwa byiwe. General Sultani Makenga amashuri yize ariko yakomeje kumubera imbogamizi mu mwuga we, kubera ko nta ndimi yari azi kuvuga z'amahanga, kuko yaba Igifaransa ndetse n'Icyongereza byose yabivugaga biraho. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo hagati y'1998 na 2002 yari muri batayo ya Nguruma, imwe rwose mu zarwaniye mu gace ka Kitona. Makenga kandi yagize uruhare rukomeye cyane mu mikorere y'iyi batayo, kuko mu gace ka Katanga yarwanyemo mu b'imbere. Birumvikana kwitanga cyari ikintu cye na n'uyu munsi, kandi ni nabyo agenda yerekana mu mahanga ko nta muntu waza murenza ivi kuko yishakiye. Kusimamia sauti ya kweli yekana ko twahawe imbaraga zikomeye cyane. Turumvikana. Nubwo kandi yari umusirikare mwiza, ariko kandi ntabwo imyitwarire ye mu gisirikare yakunze kuba myiza nk'uko babiri mu barwanyanye nawe babitangaje, kuko mu mwaka wa 1997 yagiye atabwa muri yombi inshuro nyinshi zitandukanye. Mu mwaka wa 2005 nibwo yabonye ipeti rya majoro ubwo yarwaniraga ukwishyura ukizana kwa Kongo mu ngabo zarwanaga. Makenga kandi yari mu gace ka Rucuru ubwo Laurette Nkunda yatangiraga kwegeranya ingabo zo kujya mu mutwe ugamije nyine kurengera abaturage ba CNDP. Icyo gihe kandi Makenga yabyumvishe vuba cyane, ubundi atangira gukorana na Nkunda, maze hatangira gutsindira icyizere cyo kurusha abandi. Reka mvuge ko mu mwaka wa 2007 CNDP ya Nkunda rwose ndetse n'indi mitwe hirwanira mu mashyamba ya Kongo yinjijwe mu gisirikare cya Kongo FARDC. Makenga yahise agirwaho umuyobozi wa batayo ya Bravo. Icyo gihe kandi raporo y'umuryango w'abibumbye yagaragaza ko Makenga yayoboye igitero cy'ubwicanyi bwabereye mu gihe cya Kabulamba, ariko Nkunda we agakomeza guhakana ibyo bari gushinza Makenga. Yaramuzi nk'umusirikare mwiza, umusirikare ugira imico, kwitwararika ndetse no kumenya ikimujyanye ku rugamba, nta bintu byo guhutaza umusivile uko yiboneye. Askari mwenye anarep anaua no kwasha mwistari tukabarasa. Mwanisikia? Muranyumva? Nubwo kandi Makenga atagaragaye nyine mu kibuga, ariko byavuzwe ko yoherejwe na Lieutenant Colonel Nsamurinda Hinosa uzwi ku izina rya Simulindi muri ubu bwicanyi bwabaye rero kuva tariki ya 9 na 10 Werurwe agana 2017 bugahitana inzirakarengane z'abantu bagera kuri 15. Ubwo igisirikare cya FARDC ndetse n'aba yishyuzeho nyine imikoranire yari yanze kugenda neza, CNDP yongeye kwisubiranya ukwayo, maze Makenga wari ugeze ku ipeti rya Colonel ahabwa kuyobora uyu mutwe mu gace ka Rucuru hafi ya umupaka wa Bunagana uhuza u Rwanda na Kongo n'ibice bya Afrique y'igihugu cya Kongo ya Virunga. Maraka mnazingatia? Askari
Turacyari ku mateka yihariye n'akantu ku kandi kuri Generali Makenga cyangwa se Colonel, ugenda umuha amazina atandukanye kuko byose ni ibye. Kwisubiraho urakwisubiraho mwakomeza amafungo. Mu mwaka wa 2008 nyuma y'inama y'amahoro ya Goma ndetse na leta ya Kongo, Makenga yazamuwe mu ntera hagirwa umuyobozi w'ibikorwa bya CNDP ndetse ibirindiro bikuru by'umutwe wayo rwose byimurirwaga mu gace ka Rucuru ubwo Laurent Nkunda yatabwaga muri yombi rero na leta y'u Rwanda mu mwaka wa 2009 binyuze mu masezerano y'ibanga yabaye hagati ya leta zombi z'u Rwanda na Kongo. Makenga yatangiye kwiyegeranya ngo harwanire Sebusha Nkunda, ariko nyine bibi byo gusa. Ntabwo ariko byateye kabiri Makenga yaba umwe mu bayobozi bakuru 11 ba CNDP basinye ku masezerano y'imikoranire na guverinoma ya Kongo kwa 16 Mutarama ubwo ni 2009 nyuma y'uko CNDP yongeye kwiyunga na FARDC. Makenga yagizwe umuyobozi mukuru mu kurwanya FDLR mu gace ka Masisi Ntawarakire mbere rwose yo kujyanwa muri Kivu y'Amajyepfo kuko yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare muri aka gace. Ndio hivyo. Na mkiwakuta kwenye munaenda vijijini au kwa unit ambao wametorokea ndani. Ibintu kandi byatangiye kuba bibi ubwo General Bosco Ntaganda yemezwaga nk'umuyobozi w'uyu mutwe maze gukozwa kongera gukorana n'ingabo za leta ya Kongo. FARDC ntiyabyumva, nibwo rwose amakimbirane yaje noneho kandi byeruye ubwabo n'ingabo zitangira gucikamo ibice ubwazo. Ntaganda wanashinjwaga ibyaha by'intambara n'urukiko rwa ICC yanashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi guhera muri 2006. nawe n'umwe mu basirikare batojwe neza kandi banatorejwe mu gisirikare cy'u Rwanda imyaka itari mike, kandi nyine byagendaga bibi bikorwa bigenda bigaragara hagati ya za leta zombi mu gihe kinini yakimaze rwose arwanira muri Kongo mu karere ka Ituri. Hagati y'umwaka wa 2011 Ntaganda yaje gusura Makenga muri Bukwavu ngo barebe ko bateza imbere ibikorwa byabo bya CNDP nubwo basaga bombi nk'abatagikorana neza na FARDC. Gusa muri 2012 Gicurasi Makenga ibyo yarimo byose yarabihagaritse yinjira mu mutwe wa M23 ahita rwose anazamura hashyirwa ku ipeti rya generali. Ntabwo byaje gutinda ahita atangazwa nk'umuyobozi mukuru w'uyu mutwe wa M23, umwe rwose mu Basambike ba Ntaganda rwose utaracagaho umwaka na Makenga witwaga Botin Ngaruye nawe rwose yahise azamurwa mu ntera agirwa generali maze hagirwa uwungirije Sultani Makenga mu kuyobora M23 cyangwa se M23. Umutwe wagiye ukabica bigacika bitewe n'ibikorwa byawo. Uyu mutwe kandi nababwira ko usibye kurwanira muri Kongo unagenda utabara habitwa abasivile basumbirijwe n'umutwe cyangwa se ingabo za FARDC ziyita ingabo za leta. Ibikorwa bya M23 byatangiye kuyogoza Kongo mu mwaka wa 2012 aho byatangiye kwigurira cyangwa se kwigiyagurira Goma yose birayifata. Muri 2013 Gicurasi M23 yakubiswe inshuro na FARDC ndetse amakuru aravugwa cyane ko General Makenga yakomeretse by'indengakamere. Mu gushyingo rero n'ubundi 2013 nibwo M23 yaje kumanika amaboko n'ingabo zayo zose maze baza guhabwa ubuhungiro muri Uganda aho bamaze igihe kinini mu buhungiro. Mbozi wao napanda kuwatia kama unit na kuwalizia kwenye mutaenda zaidi mtajua huko. Unanisikia? Ntabwo bari bicaye gutyo gusa, ntago kandi barabana ku rugamba kuko bari bazi impamvu bemeye bagashyira amaboko hejuru. Muri 2017 rero Makenga wari waranigeze kuvugwa ko yapfuye yaje kongera gusaza imigeri, ariko nabyo bibi by'ubusa. None ariko kuri inshuro ikiba nta yindi nkuru iri kuvugwa muri Afurika y'Uburasirazuba uretse kongera kwisunganya kwa M23 M23 nk'uko Makenga bitangaza. Avuga ko M23 ifite ingabo zigera ku bihumbi bisaga 6 zisuganyije ibi bice by'ibirunga. Anatangaza ko igihugu cya Kongo gikeneye impinduka ku kabi n'akeza, kurandurwamo ruswa, gutinyura impunzi no kurindira umutekano rwose abaturage bandi bose, kimwe no gutonesha abantu kabafana ku kintu kimwe ukabashyira ku kindi. Nao na wataanza asubuhi na wengine wazasanga yengeo ranga mugiye ili kazi tukimbiza haraka sana na tuondoe adui. Tunakubaliana? Byumvikane ko amahoro ari cyo kintu yasagambwe ari no gushyira imbere. Ibibazo byose bya M23
Makenga uyihagarariye bigaragaza ko rwose bavuga ko bitazigera na rimwe bihagarara bitarava mu nzira kuko bimaze kuba uruhuri. Uyu mutwe kandi ikindi kintu ukeneye n'ibiganiro na leta ya Kongo bisa nkaho n'ubundi byanze ndetse no gushyirwa mu ngabo z'igihugu. M23 ikaba yaramaze gufata agace ka Bunagana kandi ikavuga ko itazigera na rimwe hisubira inyuma. Igikomeye muri ibyo nuko leta ya Kongo itaremera ibyo higisaba kandi izafata Kongo yose. Ibi byatangiye no kugerwaho kuko mu bice hafi ya byose bya Kongo byagiye bifatwa n'ingabo za M23. Umuvugizi rero wa M23 Major Will Ngoma yavuze ko rwose ubu bafashe Bunagana n'ibindi bice bigiye bitandukanye, bari kwiga neza uburyo ki mu mezi make ari imbere inkuru zizaba kimomo y'uko noneho Goma yose yafashwe. Ibi ntabwo ari inkuru mbarirano, ni ibintu bigenda bitangazwa n'izi ngabo kubera ko rwose ingabo nyinshi zagiye zinanirwa. Reba nk'ingabo z'Abarundi, ingabo za Kongo, abantu rwose biyita ko barwanira ubumwe bose baratsinzwe. Ibifaru sinakubwira, twagiye no twumva ko ingabo z'Abarusiya noneho zatejemo kugira ngo zibashe kuba zarwanya uwitwa Generali Sultani Makenga. Ngayo nguko rwose ku bantu bagiye bibaza kuri uyu mugabo, bagenda bibaza akantu ku kandi cyangwa se hidonito mu rurimi rw'ikirundi. Uyu niwe mugabo, niwe rwose kandi ni nako yivuga, nta wundi nyine ni Generali Sultani Makenga. Nababwiye ko kandi yitwa Sultani M Makenga kuko yavuze tariki ya 25 Ukuboza agana mu 1973 afuye ikiri Masisi, ariko yakuriye mu Majyaruguru ya Bwito, aha ni muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ngayo nguko turabashimiye, wibuke gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona mu bambere buri uko tubishyizeho. Naho ubutaha turabashimiye. Mvumilivu. Najua wengi zaidi kati yenu wameshindwa kuvumilia na wakatoroka. Nawaza hao ni wajinga, lakini nawaza kama najua ambayo ilikuwa imewaleta watarudi hapa, si ndio hivyo? Ndio bwana. Na mkiwakuta kwenye mnaenda vijijini au kwa unit ambao wametorokea ndani, mwelezee warudi hapa na wahudhurie mafunzo na wamalize. Tunakubaliana? Ndio bwana. Mafunzo ambayo mmefanya hapa itasaidia mimi binafsi, itasaidia wenzenu askari ambao mtakuta huko, itasaidia chama ya M23 na itasaidia wakongomani wote kwa ujumla na nchi yote ya Kongo. Tunakubaliana? Ndio bwana. Msitoke hapa fika huko mfanye tofauti na mmejifunza hapa. Unanisikia? Ndio bwana. Kazi nyingi imefanywa na wenzenu ambao mtakuta huko, wamefanya kazi ya kutosha. Nguvu za adui zimeisha, wamefanya kazi ya kutosha. Hizi maeneo zote mnaona ilikuwa adui, lakini wametumia nguvu nyingi sana, na ilikuwa inabaki nguvu zenu ndio zikuje waweza kwenda kwa step nyingine. Hivi mmemaliza sasa mafunzo ndagira ngo turaja Kinshasa. Tunakubaliana? Ndio bwana. Uko tayari? Ndio bwana. Nguvu zenu ndio ilikuwa nategemea, ndio ilikuwa nasubiri. Nawaza askari wenzenu ambao mtakuta huko wamefanya kazi kubwa sana, nao watafurahi. Kazi ambayo mnaenda kufanya ni kazi ambayo inaomba uvumilivu. Unanisikia? Ni kazi ambayo inaomba kujitoa, sacrifice. Ni kazi ambayo inaomba discipline ya hali ya juu. Unanisikia askari? Ndio. Discipline ya hali ya juu. Unanisikia? Ndio. Hata mwende kurepe, kuviole, hata mwende kuiba. Mwende mkoe tofauti na enemy. Unanisikia? Ndio. Tunapiganisha adui, ni lazima tukue tofauti na adui. Ndio hivyo? Ndio. Siko imeze? Ndio. Ndio mkutano nao tulikuwa nao. Tunapigana ili mabadiliko yawe kwa hii nchi. Na mabadiliko hiyo lazima itokee kwetu. Unanisikia askari? Ndio. Lazima tuwe mfano kwa hii nchi ili tulete mabadiliko. Umenielewa? Ndio. So mimi namaliza ibibazo bindi, briefing zingine mtazipata kwenye mtaenda. Viongozi wenu hapa kuwatia kama unit na kuwalizia kwenye mtaenda zaidi, mtajua huko. Unanisikia?
Hii pasipoti yenu tumeipatia nguvu sana, yaani imefurahisha watu wengi sana, na hata wapolitisia wenu wa M23 wamekuja ili kusimamia pasipoti ya kwenu yekana ko twahawe imbaraga nikomeye cyane. Turumvikana? Sa nimugende uje gukora itabikanye n'ibyo wakekamo. Tunategemea ndani kazi muhimu sana, msifanye tofauti na yenye tunategemea, ndio hivyo? Kwa polisi muzagenda mubamenya buhoro buhoro amuzagenda mubara mu kazi muzajya mukorana na polisi banyu ba M23, mugomba kububaha mukafasha mu kazi kuko nabari hamwe natwe mu byose turi gukora hano mu gihugu. Tunakubaliana? Na kuna wengine ambao wataanza kosi kesho asubuhi wako hapa, nao wataanza asubuhi, na wengine wazasanga yengeo ranga mugiye, ili kazi tuikimbiza haraka sana na tuondoe adui. Tunakubaliana? Na polisi kama nilisema, askari na polisi nao mnaenda kupasi, na nyinyi mmepasi. Alisikia polisi? Polisi iko wapi? Natoka hapa mwenda kwa deployment, mwende muwe tofauti na wenye tutapiga nao. Shaka ruhusa. Polisi tuitaka, unasikia? Amande ni awiza tuitaka. Utakuta kwa barabara iko na iba kumpiga risasi. Askari mnasikia? Askari mwenye ana rape, anaua, ni kuasha mwista yetu Kabarasi. Unanisikia? Muranyumva? Hakuna askari kubebesha mizigo raia. Tunakubaliana? Futana raia kuna shida msaidie. Hapana kumsumbua. Unanisikia? So polisi hii tunategemea itakuwa tofauti na polisi zingine. Ndio hivyo polisi? Nataka kutoka hapa mwende kwa deployment. Na wengine hakuna kuja na watafanya kazi pamoja na askari wengine. Na baadaye na watakuja kwa deployment. Unanisikia? Mushobora gusanga eneo bavuyemo ari nini, lakini mtakabiliana hali namna ipo. Unasikia? Hey! Nimeelezea mmepasi, mngao mnaimba moja. Maana mnazingatia. Askari. Hey! Unatulia hautajimu kitu. Bashtuka tu nyamaza. Tuora kwisubiraho mwakomeza amafunzo. Hey! Ego sub. Tira bigani yokap. Stand still. Ndio.